M23 niyo yandokoye gute? kuko impamvu navuga M23 niyo yandekuye ujya niba ufatiwe ku rugamba ukabona ku rugamba ntabwo hapfiriye kandi umusirikari wese yaguye muri mbusha akabona ararokotse icyo gihe bihira bakeya kandi ni ugushima Imana. Kandi n'uwo wari uri wesikotinze? N'uwo nari nisikotinze yari yishwe. Rero M23 ndaco nashinja. Umusirikare wa FDLR wafatiwe ku rugamba arimo arasobanura ukuntu byamugendekeye. Hanyita Munyaneza Olivier, nkaba mvuka mu karere ka Rubavu, umurenge wa Bugeshi, akagari ka Hehu, umudugudu wa Humure, intara y'Uburengerazuba. Kugera ahangaha nuko nagiye muri FDLR mfite imyaka 14. Ubwo majije kugera muri FDLR agezemo ndazi imbunda imwe irayasemugi ndayishobora nza kumenyera banguriraho batimwe ajamba takaracinyikofi iciyemo. Ubwo hagera igihe menyeye mu gihe ngize imyaka 18 semugi narayishoboraga iriho n'amagazine 3. Hagera igihe menyeye ukubamo muri FDLR urumva mu myaka yose yo nabayemo mutoya. Ubu ngubu nujuje imyaka 27. Kuba warinjiyemo uri mutoya wisanzemo cyangwa waranye? Cyaganze kugira jemo ambatiye munga zo narindagiye angura mu matungo. Narindagiye kuri iyo myaka 14. Ubwo ngezeyo aravuga ati hitamo gupfa nangwa se kuba umusirikare. Mubo bari badufatanye munga turimo harimo abasore bakuru abashumba bo baturagiriraga. Ubwo noneho aravuga ati ahubwira Olivier uje gupfa kandi natwe twemeye kuba abasirikari shobora ube umusirikari, Imana nidufasha tuzashaka uburyo tugira gutoroka. Ubwo biza kubuco mbatanya nabo ninjiriye muri zone ya Rucuro muri groupema ya Tongo, niga ikosi muri 2015. Aho nagiye ku kosi igikosi ndagiga maje kuri soza twarishoje ko twari turi kwiga iby'Afrika byo kurwanira ku butaka busanzwe. Tugigira amezi 6. Tumaje kuri soza generali wacu uhagarariye ingabo za FDLR Rumuri aza kudushimira adusezerera gusubira mu gisirikari, aduhereza imbuguro amategeko tugomba kugenderaho. Ubwo tuza kubyemera. Ubwo M23 iteye buno muri 2022 kuko ku ndambara ya mbere yabaye ya M23 yabaye indi mutoya. Icogeyeho bari bambishe banjana iwarikare kwa generali Omega, iyo bari banjana indambara ya mbere yabaye ari ngiyo ndi gukorera. Cokoze iyo yose nayigwanyeho. Iyi ya M23 iyo ya 2022 ariyo iyi ngiyi ikiri muri Kongo. Ubwo niho nagiye Igwindi umukoroneri wo bitaga Byiringiro niwe nisikotingaga. Ubwo M23 ije kugerayo ndagenda tugezemo hagati ku kigo ca Monisco kihari. Umukoroneri wo nari nisikotinze umusanayiperi wa M23 wari ufite sniper ishigikiwe mu gasozi hejuru Miyaya, niwe wamutunguye abamurashe isasu ryo mu mutwe aza gupfa. Aza njyewe M23 niwe warashe arasa koroneri nari nisikotinze wo muri FDLR bamwita Byiringiro. Ubwo noneho yahise apfa. Ubwo noneho mu kuja gutambuka turi kwe defanda imbere n'imbunda tuba twaguye muri mbusha ya M23. Aravuga ati ibyo mufite byose mwicare hasi. Dufunga sireti magazine tuzikuramo duparika imbunda iruhande. Ubwo noneho hageze nyuma baradufata batujana iruhande baratuboha amanza badushira ahitwa ku Mushaki abarimwe dufungirwa. Tuvuye ku Mushaki batujana muri brigade nguru y'Amasisi ihagarariye na Colonel Castro. Ubwo naho baje kudufungiraho. Colonel Castro drone ya M20 ya FARDC
iza gutwika kw'iyo drone ari nijoro, irasa uwo mukoloneli yari yicaye ari kujya, aza gupfa. Majije gupfa uwo wa M23 twe dukomeza kuba mu ndake dufunzwe, twari turimo turi abasirikari ba FDLR 24, abanyatura 30, abazarendo 12, abamayimayi 7. Ubwo noneho amajije kumva yuko koloneli wa M23 wapfuye, biba ngombwa ko wahamagara koloneli Kamanzi uhagarariye zone ya Rucuro. Ubwo baza ari kumwe n'uwitwa Nzabimana nawe wa M23, baraza badusanze aho ngaho, aravuga ati ese mwageze hano ryari? Tubabyira igihe twahagereye. Ari koloneli Kamanzi. Mwafashwe ryari? Tumubyira itariki twafatiyeho, asanga nawe mu badufashe yari arimo. Ubwo bibaye ngombwa batumiza imodoka y'itata kudupakira tujana ari nijoro. Tugeze mu rutare rwa Tongo aho twigiye ku Seyi, kuko twari kose ryacu tugita Seyi. Ubwo twari aho ngaho twigiye amashuri ya gisirikare. Ubwo oya ni FDLR. Naho twigiraga niho imodoka yari igeze yerekeza za Rucuro. Ubwo noneho mu kuja kuhagera usanga FDLR zagose, imodoka zirasaho. Cakoza ndihagira n'umupfa, M23 zita twasanze zapanuye mu shamba zibarasaho. FDLR irirukanga kuko tujana Rucuro. Ubwo tugeze Rucuro badushira mu ahitwa muri firigo, dufungirwamo. Bambashe tariki 12 z'ukwezi kwa 12 2023. Ubwo noneho tuja kwibona aho ngaho, bamanza bahamagara no mu Rwanda, bavuga ati ese ntago waba uri umunyarwanda? Ndavuga ati nje kuko nje narahakanaga mvuga yuko ndari umunyarwanda, ariko hari umugabo ukorana na M23 witwa Gatambara, si ku bwabo Gatambara niko yitwa. Ubwo wanzanze Rucuro aza kumenya, aravuga ati uyu mwana ndabona ise muzi, aka kana nako mu Rwanda. Ubwo agira uko yabigenza. Nje nahakanaga ko ndari umunyarwanda, ntago nari ndi umunyarwanda kuko navukiye muri Kongo. Ubwo noneho musobanurira kundu nafashwe, ambaza amazina ya papa ndayavuga, kuko rwa mugani rw'abakuru ntago wayoberwa ahantu wavukiye nangwa se ubure n'umuntu wakumenya. Ubwo noneho amajije kumenya, ubwo banjana muri Etamajori Bunagana. Ba FDLR bari banze kuvugisha ukuri, bona basize aho ngaho muri firigo muri Rucuro bafunzwe. Je banjana muri Etamajori Bunagana. Majije kugera muri Etamajori Bunagana bakoresha inama y'abakuru gusa, bavuga yuko abanyarwanda bose bashobora kugira ute, uwemeye kuba ko ari umunyarwanda ko ashobora gufatwa bakamushikiriza ingabo z'u Rwanda zituriye umupaka. Ubwo noneho ubwo bwabaye ari saa 6 za nijoro, twumva imodoka ziraje badukuramo, twari 3, ariko mwabo 3 hari ababanye na M23 ku gihe cyarandambara ya Mamadou, ku ndambara ya mbere ya M23. Abo bo Makenga yemeye kubasubiza mu gisirikare kuko yari abazi babana na Colonel Zimurinda. Ubwo noneho je baravuga ati rero wewe ndabwo ndakubana kuko wavuze yuko utari umunyarwanda kandi ukaba utari umukongomani, nabwo ni ngombwa usubire, tugiye kugusubiza mu Rwanda kuko wavuze yuko hariyo bene nyoko, ntabwo uzabura umuryango. Ari General Makenga. Ubwo noneho niwe muri M23 ndamubwira ati nta kibazo mo General, iyo uzanjana nzaje kugeza amagingaya, ntabwo ntakirirwa nguca mu gusuzugura, izo zanjana nzerekereza iyo. Ubwo noneho baza kunjana aho mu Rwanda Kabuhanga, niko kugera Kabuhanga bambajije amazina ndayavuga, bakora gitifu w'akagari kacu na mudugudu uhagarariye umudugudu wacu na gitifu w'umurenge. Ubwo baza kumuhamagara batumizaho n'abakuru banje, banzanga Kabuhanga. Noneho barambaza ati se wafashwe ryari? Mbabyira igihe nafatiwe, ariko bitewe yuko mukuru wanje we yari yaje kudusura muri Kongo, nta muntu wayoberwa mwene nyina, we yaraje aramenya
ariko ababwira yuko bari barambuze kuko njyewe nafatiwe n'izo nga bari bazi ko napfuye. Ubwo mbasobanurira uburyo nafashwe. uwo mwahuye ni umwe waragiriraga inka kera? Oya, uwo nguwo twahuye uwo gatambara niwe naragiriraga ingasi. arakubona arakumenya? Yarambonye aramenya kuko FDLR niwe zabaga ziri guhiga iteka ryose, zazaga kumushaka mu Gikuyu zizi ko yarayemo wenda zishobore zimwica. Ubwo nawe aza kubimenya ahitamo inga arazisiga, yimura izishoboka zigomba kuza no mu Rwanda, izindi azisiga muri Kongo ko zari nyinshi. Ubwo azi no mu Rwanda. Mu gihe baje rero hari umuntu wari wamuhaye raporo y'uko ashobora kuba yaraye mu nga, haza aba FDLR 12. Mu gihe baje kumushaka Gisenyi niho navuye Kabuhanga bariho nakirirwa ku kigo ca gisirikare ca gendarmerie. muri make kugira ngo ukire ugere mu Rwanda uko nabyumvishe ubikesha kuba M23 yarakurokoye? M23 niyo yandokoye. Gute? Kuko impamvu navuga M23 niyo yandekuye, burya niba ufatiwe ku rugamba ukabona ku rugamba ntabwo hapfiriye, kandi umusirikari wese yaguye muri mbushi akabona ararokotse, icyo gihe bihira bakeya kandi ni ugushima Imana. kandi n'uwo wari uri wesikotinze? Niwe nari nisikotinze yari yishwe. Ubwo rero nashimira wenda uriya wamfashe, ndashobore nganyice kuko natwe ababo bo twari twishe bari benshi, n'abacu bapfuye ari benshi. Ariko aravuga ati uyu mwana reka tumukorere ubuvugizi bwose agere mu Rwanda. Ubwo rero M23 ndaco nayishinja, nguko na n'isaha imbunda zose narayizi, haga imbunda yose, imbunda ndarashishijeho n'imiyaya na RPG, wenda amashinigani nayo sinigeze nyikoresha, ariko imbunda ya semugi nyizi mu maraso yanje pe. Kuyidemonda byose nabishobora, niyo naba mvutse mu maso, kuko FDLR nibyo twigisha kudemonda imbunda upfutswe mu maso. Ibyo niryo shuri rya mbere twigisha, ariko ndakindu narisuzuguraho kuri M23 kuko niyo imeze nk'aho ariyo yambujije n'umuryango wacu. Ubwo rero ubwo kugeza amagingo aya nageze hano Mutobo, nakirirwa neza, mfatwa neza, baranyigisha ndahugurwa, ndashimirwa kugeza amagingo aya kuri uyu munsi ku itariki yo dusezereweho. Ageze hano ndazi gusoma no kwandika, ariko ubu ngubu ntabwo nayoberwa ku ikintu cyo wanyandikira cyose nagisoma. Bakugishije kwandika no gusoma? Banyigishije kwandika no gusoma. Nageze hano ndabizi, mu banyeshuri bo twiganaga bose wari ufite imyaka mikeya ni nga babiri gusa, abandi bose hari abo twiganaga bafite 41, ariko nda munyeshuri wo wakigisha wenda ngo twese abari ko dushoka dufashe, ariko uko twizeye mu bantu 7 twavuyemo tugakurikirana iby'amashuri. Twashimira leta y'u Rwanda kandi tugashimira na komisiyo, barimo bo yaduhaye beza, batwitayeho, natwe turabubaha, tugaragaza disipurine yacu, dukurikira amashuri. Ubu ngubu rwose aho nagera hose ntago nayoba, mvuga ati aha hantu ho ngeze nihe, nshobora kureba n'icapa ngakimenya, nkamenya n'ubuhanzi ngo byahise bizira, nkamenya akarere, kugira menye iyi ndirimbo, iki gihangano canje, impano yo kuririmba nari nisanganywe, ariko ndekereje amasomo go batwigishije ga TBOP nibwo bwatumye nguramo iriya ndirimbo, kandi twese tukamenya yuko icyo no muri Kongo gituma Kongo ihoramo indambara zitazashira ni ivanguramoko, kandi burya ivanguramoko ntago rikiza riranyagisha. Ubwo rero yugira M23 nangwa si guverinoma ihuza n'umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ntabwo indambara ziba ziri muri Kongo, ariko bitewe no kugera aho ugeze hose, uyu ni umunyarwanda, uyu ni umukongomani, kandi mu byama byo twagiyemo byose FDLR ivuga ikinyarwanda,
ari Nyaturi ivuga ikinyarwanda, ari Mayi Mayi ivuga ikinyarwanda, ari Wazalendo nuko na Pariko nuko nguko. Ibyama byose bya Kongo ntago wavuga ngo bazi ikinyarwanda. Cyo koza wenda abantu batazi ikinyarwanda bari ababa bavuye muri Gasayi baturutse za Kinshasa, abo nibo batazi ikinyarwanda. Ariko hafi zone hariya muri Sud Kivu yose ngaho bose bavuga ikinyarwanda. Ubu rero nta kintu nashinja igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubwo natwe badusezereye ni ukuja kwifatanya n'abaturage tukubahiriza nk'uko iriya ndirimbo yanjye yabivuzwe, tukubahiriza gahunda za leta, tukubaha abayobozi batuyoboye, tukagendera ku bikorwa nk'iby'abandi bakora abanyarwanda bose abo dusanze hamwe hanze, tugafashanya gahunda za leta tukazubahiriza. Murakoze.